Back to back, Betway Premiership, barelise gazini 2026-2027 season. Timu ya Orlando Pirates bwana mosi kuli bana twina timu ya Milford. Une timu ya Orlando Pirates kudiwana iko kunda nga skoro zibiri kaguma. Bazo zimulaza ku timu ya Milford United yedo wana iko promote wa zwino. Pezi ya timu ya Orlando Pirates ndi the champion za Betway Premiership. My brother from another madam Shimbane is being a long time. Dubala na musi robo ya nga mtambo wa dubala thoma wa Betway Premiership. Ni ngari mini dubala na musi niko pana Betway Premiership yedo chiko buwe. Nditse kubona uri yo buya soyi bafuni batibiri ba dibola iyi ba kudowana chithu chine vha ḓo ṱwa ngatsho chine vha ḓo dzedza ngatsho so ndi zwa vhuṱhogwa vhuya mitambo iyi. Yeah. Yone mitambo ine ita uri na riṋe ri kone u shuma ya sa vha hone a u shumei so a ri to gidimela kha mutambo hoyu ri songo hangwa vhudza vhafuni vhatevheli vha Diski Lovers uri mugandi onouḽa ndi u puṱedza hu vhe na tshanduko kha channel ya Diski Lovers. Yeah, that's very much important. Kha lushaka lwoṱhe vhathu vhashu itani zwine Mushimbane a khou amba zwone uri subscribe bani, like and comment uri ḓi wane ri tshi khou aluwa. Fhedzi my brother mutambo u khou takutshedza ḓuvha ḽa ṋamusi ra vhona first half ine ya vha uri 45 minutes yoṱhe yo vha i sa tou vha na zwinzhi zwine ri nga amba ngazwo. Fhedzi ndi khou vhona tshikoro tsha musi wana Oswin Appollis ene u khou ḓi wana tshi khou kora. Tsho ntakadzisiwa nga maanḓa nga tshikoro tsha musi wana Oswin Appollis ndi celebration yawe a tshi khou honora musi wana Jaden Adams jersey number 23 kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Fhedzi ni tshi nga amba mini overall ya first half no vhona mini? Ya ndi sa tou dzhena mutamboni zwe musi wana Oswin Appollis a tshi zwi sumbedzisa nga celebration yawe. Yeah. Ndi the best friends. Yeah. That is why vha khou vhona zwo vha nga inḓa nḓila o pfokhelelwa naye i nga vhalwa i nga ḓi dovholosiwe la celebration nga goal i kuḓaho. Yeah. Ngori I had to believe uri o ṱuwa so ndi soko pfesesa uri ndi zwa ndeme uri u ḓi wana a tshi khou honora musi wana Jaden Adams wene a dovha a vha uri ndi best friends yawe o ṱuwa songo lavhelela so ndi masinḓa mbilu khaye na kha shango na kha thimu ya Mamelodi Sundowns so a ri to gidimela mutamboni ri ambe nga first half ye nda vhona i first half ine a hu sina thimu ine i khou ṱhasela nga murahu ṱhaseliwa a hu sina thimu ine i khou create zwikhala ngori ri khou amba nga thimu dze dzi dzhena nga formation yo fana 4-3-3 dzoṱhe ye nda vhona Orlando Pirates i khou shumisesa musi wana Mbatha na musi wana dancing kha midfield ye nda vhona hu khou vha na vhuthada competition tshiṅwe tshifhinga ndi tshithu tshine tsha vha uri tsha vhuṱhogwesa vhudavhini arali ha sa vha na competition zwi amba uri a nga vhi na zwikhala zwinzhi zwine zwi ḓo creatiwa ngori midfield ndi ḓo ambesa ngawo ngori ndi wone thiko ya team arali ha feila midfield zwi amba uri hu nga si vhe no creator zwikhala hu nga si vhe na dzi distribution dzane dza ḓo vha khwine ngori musi wana dancing nda ndi khou muvhona a tshi nga waxela kha luṱa lwo thoma nda dovha nda muvhona a tshi nga muthu wana ne unga ha tu to tenda uri mitambo yo vhuya lune ndi soko pfesesa uri thimu ya Orlando Pirates yo bva na shot and target nthihi ngeno thimu ya Milford yo bva na shot and target mbili dzine dza arali vha sedza shot and target dza Milford dza dzi dangerous lune dzoṱhe nga vhe dzi wana zwo itea ra ri ḓo vha ri khou amba Milford yo vha na zwikoro zwivhili kha first half lune ndi pfesesa uri u sa vha na musi wana Kahleni Makaula kha Orlando Pirates kha first 11 ya Orlando Pirates zwo ita uri mutambo u thome wo ongolowa kha side ya Orlando Pirates ndi si nga ambezi nga thimu ya Milford i khou ḓa kha ligi khulwane ya South Africa ine i tshi ḓa i khou ḓo ḽena lune mara ndi soko pfesesa uri ndi thimu ine vho uri i sumbedzisa uri i khou nyaga mini i na tshenzhemo tshiṱukuṱuku tshine ri nga amba nga dzi level ya Orlando Pirates na level ya Milford ndi dzo fhambana ya Pirates i khulwanesa that is vhona thimu ya Orlando Pirates ro ri tshiya magumoni kha luṱa lwo thoma ya vha i khou kanela phanḓa ndi si nga si mu blame mulinda vhuno wa thimu ya Milford ndi deflection yo iteaho thi ngo tou i vhona that much thi ngo vhona Pirates nga nḓila ine ya i khou kona uri i create zwikhala nga nḓila ine ra ro lavhelela ngayo i tshi khou tamba na thimu yo no nga Milford so zwino mbudziso nga ngomu uri Orlando Pirates u ṱuwelwa haye ha Mufukeni zwo sia hu na era na zwo sia hu na vhuthada na mara nṋe ndi tshi nga edzana ndi soko pfesesa uri nga mutambo une wo tou thoma soko vhona unga ho vha navho hu na vhuthada u sa vha hone ha musi wana Mufukeni ngori nda si khou vhona Orlando Pirates i khou create zwikhala nda si khou vhona Orlando Pirates i tshi khou vha na dzi shot and target nnzhi ngori ri khou amba shot and target nthihi kha luṱa lwo thoma nga Orlando Pirates ine Pirates ya last season it was ya i khou gidima nga nḓila ye i khou gidima nga nḓila ine ra ri ḓo vha ri khou amba kha thimu yo no nga Milford yo vha na shot and target nnzhisa even though na musi i songo converter dzi shot and target dza vha dzi goal mara thimu ya Orlando Pirates ka first half yo vha i si Orlando Pirates ine
ndaidiva ndi nga zwi pfesesa ngori ndi yone mitambo ikuvula thimu iṅwe na iṅwe i well prepared so lune zwezwi mitambo i tshi khou ḓi ya ndi sokou pfesesa uri Orlando Pirates i ḓo ḓigena momentum ya ḓivhuya ra ḓivha Orlando Pirates ine ri vhona season yo fhelaho i tshi nga ḓi engedza maanḓa. Coming up to the second half, my brother, zwo dzhia tshifhinga tshilapfusa futhi u ḓi wana ri khou vhona tshikoro fhedziha ra ḓi wana ri khou vhona tshikoro tshine tshi khou ḓi wana tshi khou koriwa nga musiwa na vha ri Moremi jersey number 11 mutukana ane a vha uri tshe nda vha ndi nyongo ambesa ngatsho nga maanḓa my brother ndi nyongo amba nga phasi ya ḓi wana i tshi khou takusiwa i tshi khou athu kha Moremi a ḓi wana tshi khou bita offside trap thimu ya ndi khou amba nga thimu ya Orlando Pirates ya ḓi wana i tshi khou vhona offside zwi tshi khou za fumi my brother luṱa lwa vhuvhili na vhona mini kha thimu ya Milford i tshi khou vhuya na vhona mini kha thimu ya Orlando Pirates. Ya ndi nga zwi amba ndi sa timatimi na vhafuni vhatevheli kana vhathu vho tevhelaho hono mutambo thimu ya Milford i tshi vhuya nga second half yo vha i yone thimu ine i khou fhenya Orlando Pirates arali vha sedza thimu ya Milford yo vha i na phasisi nnzhisa u sumbedza uri ndi yone thimu ine i khou tenda u circulate bola sa zwine ndi khou zwi amba yo ri tshi vhuya kha luṱa lwa vhuvhili thimu ya Orlando Pirates ya vha i si khou tenda uri ite tshanduko kha midfield lune zwo continue zwa ita uri thimu ya Milford i kone u tamba na ndi khou vhona thimu ya Milford ye vha i tshi khou kona u circulate bola ndi tshi nga amba nga musiwana Mthavhela ene vho ri ndi center back ya Milford huna center back yo khwaṱhaho huna center back ine vho ri yo dzia vha dzi vhona bola dzi khou ḓa dzi dza nṱha muya ye tshi kona u vhea bola kha khana ya relax ya thoma uri bola i kone u nokhiwa u bva kha ene muṋe so ndi vhona unga u wana center back ine vho ri i na vhudziki i no tenda uri bola i thoma fhasi i thoma murahu i tshi ṱuwa nga channel so ndi sokou pfesesa uri ndi zwone zwine zwa vha uri ri tshi ri mutambi o vhibva ri nga amba nga center back ya Milford ane a vha uri ndi Mthavhela ene a vha uri naho hu na combination na musiwana Cele wa Milford ine ndi sokou pfesesa uri Milford murahu i sale tsho koriwa i si tou vha uri ndi mistake wo iteaho lwene muthu vha khou tou a khavare mistake ndi center back nthihi dzedzi dzoṱhe dzavha dzo no ṱuwa havha ho no vula space kha musiwana Moremi phasi ya manakanaka yo phasiwa kha musiwana Moremi na receive ya manakanaka ndi sokou pfesesa uri na vhudziki he a dzika ngaho a tshi bita goalkeeper ndi zwiṅwe zwa zwithu zwa ita uri zwi vule tshikhala na goal ndi ya vhuḓi nga maanḓa kha musiwana Moremi so ndi tshi khou amba nga mulindi wa Milford kha bola dza so a ni ṱavhanyi u bva ngori na vhuya na bva nga nnḓa ha bogisi ni vha no vha na tshikhala tshiṱuku tsho uri ni ḓi wane ni khou fara bola mara ni nga ngomu ha bogisi na a tshi kalala a kona u mu thivha nga zwanḓa so o vha no vha nga nnḓa that is why hu songo vha na zwithu zwinzhi zwa zwi ita so ndi sokou pfesesa uri o ṱavhanya ene muṋe u bva ngeno ndi tshi kha ḓovha na mukoḓa mulinda wa thimu ya Milford uri u na tshenzhemo tshawe ndi tshavhuḓi u a kona u fara musiwana wa Milford kha musi ndi tshi khou phanḓa my brother i kha ḓi ḓo tamba game dzi swikaho dza 29 thimu ya Milford kha musi mulaedza une ni nga u isa kha thimu ya Milford zwine Milford ya khou tea u ḓi wana i tshi khou zwi ita i tshi khou ḓi wana i tshi khou korokulula u ḓi wana i tshi khou ḓi wana i khou kora dzi bola dzayo ngauri a i ngo tou vha na mutambo une wa vha uri ri nga amba uri ubede yo ḓi wana zwikhala zwe ya ḓi wana i tshi khou ya fhedziha mashudu mavhi a ḓi wana i khou convert nṋe ndi tshi nga amba nga thimuni yo no nga Milford ndi sokou pfesesa uri a huna zwine ndi nga amba uri i khou tou kurukula gai khou ita mini ndo vhona thimu yo ine ina structure tshavhuḓi thimu ine vha uri hu tou vha na mistake bolani even though na musi na nga ri i ite hezwi songo ita hezwi mara hu tou vha na mistake bolani so goal dzoṱhe dzo korowa Milford a si goal dzine ri nga amba uri Milford yo bala uri i ite mini ngori goal yo number 1 ndi deflection goal number 2 ndi yone ine ndi nga tenda uri kha center back a ri ngo kona u dzi dzudzanya lune ndi nga si tou amba uri a ye dzudzanya center back ina center back dzine dza vha uri ndi quality dzine dzone dza dzi khou kona u mastara posini dzadzo nda dovha nda vhona musiwana Radebe ene a vha uri ndi striking force we a vha a tshi khou kona u ḓi wana a tshi khou tenda uri a shuthele bola mapalani even though dziṅwe dzi songo tou ya straight mara ndi ene musadzi vha khou fha defender ya Orlando Pirates mutsiko line ndi nga tou amba uri zwine Milford i nga tou eda khazwo ndi uri musiwana Radebe a tshi receive bola dzi midfield a dzi tende u musapota ngori na ndi khou vhona musiwana vha sina sapoto lune dziṅwe dza dzi bola u dzi fara a vhuya a dzi luza hu sina sapoto ine a khou i wana so ndi sokou pfesesa uri tshine tshi nga tou ediwa nga Milford nga thimu ya Milford ndi u tou eda sapoto kha musiwana Radebe na u tenda uri midfield u songo tenda u ṱuwa woṱhe u songo tenda u khauwa ngori na ndi khou vhona midfield yone sometimes wa tenda u ya phanḓa woṱhe sometimes wa tenda u humela murahu woṱhe wa fha Orlando Pirates tshikhala arali vha sedza hu na iṅwe bola ye musiwana Dian Hoto we a tou fhedzisela khou nyaga u tou ḓiphasa yo nyaga u kora ndi vhona unga hezwiḽa zwithu zwoṱhe zwi vha zwi khou bviswa ngori midfield wone uṋe u vha wo no vha phanḓa
lune arali vha vhona muthu a tshi kona u nyago bita offset trap nga mafhungo o to ḓi phasa, zwi amba uri ene muṋe u vhona u vhona zwori mini, zwi amba uri a thi tshena mutsiko munzhi, ndi nga kona u zwi ita zwine ndi nyago zwi ita. Kha musi thimu ya Orlando Pirates mabrada u khou vhuya musi wana dancing kha luṱa vhuvhili a ḓi wana a tshi khou vha man of the match, ndi zwifhio zwa zwi ita khwine ḓuvha ḽa ṋamusi kana no vhona uri a zwi ngo tea no ḓi wana a khou vha man of the match musi a tshi khou vhuya kha luṱa lwa vhuvhili? Ndi soko pfhesesa uri ro sedza luṱa lwa vhuvhili ndi hone he ha dzhadziwa uri man of the match a nga bva hone ngori kha luṱa lwa vhuvhili musi wana dancing a khou tamba zwa khwinesa, ndi ene musi wana vha khou kona uri Pirates i linkane, ndi ene musi wana a khou kona u distributor bola nga nḓila ya khwine, even though ṋamusi i songo tou vha na chances zwinzhi zwe ya zwi create na kha second half, mara dancing the way a khou circulate ngayo bola ndi vhona unga ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a tea uri a vhe man of the match. Na nṋe ndo ḓi ri ndi tshi khou vhona luṱa lwa vhuvhili na ḓi ri musi wana dancing anga vha man of the match, ndi khou vhona the way na khou receive bola, the way a khou kona u simplify zwithu, a si khou kona uri a lwe na zwithu ngori na ndi khou vhona Pirates ye vha tshi khou kona uri i vhe na dzi 5 to 10 touches dzine dzoṱhe dzi khou takuliwa nga musi wana dancing, u khou kona u circulate bola nga nḓila ine ya vha uri ndi ya vhuṱali. Khou livhuwesa nga maanḓa mabrada kha lushaka lwoṱhe lwa Diski Lovers Culture, subscribe, like and comment. U kha ḓi vha na mutambo u khou ḓaho nga awara ine ya uri ndi ya vhumalo. Kaizer Chiefs yo livhana na thimu ya Kruger, i khou livhana na thimu nayo ine ya vho ḓi wana i tshi khou ḓi wana i tshi khou bva u promotiwa u bva kha Betway Championship u ḓi wana i kha Betway Premiership lisegazini. U tshe na zwiṅwe? Ndi vhona unga ri tou ṱuwa ri yo lavhelesa mutambo vhukati ha Kaizer Chiefs na thimu ya Kruger, ine naho thi vhoni u tshi ḓo vha mutambo wo leluwaho ngori ri khou amba nga thimu ine ya vha uri ndi ya Kruger ine ya vha uri yo tou aluwisiwa, yo tou promoteliwa kha Betway straight, a i ngo tamba playoff, ngeno thimu ya Milford yo tamba playoff ya ḓa ya fha Pirates a tough time. Wo songo leluwa mutambo wa Milford na Pirates, ndi sokou vhona uri thimu ya Milford ya nga takuwa na kutambele hoku a thi vhoni thimu ine nga relegatiwa, ndi vhona unga ndi thimu ine nga dzula heyi season ndi sa ḓivhi season i ḓaho ngori hu no ṱuwa vhatambi, mara ndi sokou pfhesesa uri thimu ya Milford nga nḓila ye ya vula ngawo mutambo kana nga nḓila ye ya vula ngayo league, ndi vhona unga yo vula khwine na thimu ino ya Orlando Pirates. Ndi thimu yene ya vha uri yo tou promotiwa nga dzi playoff na thimu yo dzhia vhugwena, so ndi vhona unga kha thimu ya Milford hu na zwinzhi zwine zwi khou ḓi itiwa, hu na zwinzhi zwine i khou ḓi zwi sumbedza kha vhafuni vhatevheli vha bola ya milenzhe. Khou livhuwesa nga maanḓa mabrada, kha vha zwi ite mafhungo.